नेवा मिस्ट सुंगचना नै मुखपिन जुया इम चोटे कापो ठाको टांगा त्याटे वे टांगा कापो ठना आय आर्जन चोटिए न्यखले डठिलाको सोपा कि न्यापा दुगो कलात्मक संज्ञा छुनाटै संज्ञा जख निपा कलात्मक छ्या छुनाटै ठो सजा अटिक कलात्मक जुया ठो नेपा देशीय गौरवपूर्ण सम्पदा जुइत सफल जुगदु संज्ञा छप्न सी डेगाटौ दै ठुकी चुकु छफुटकन सिया गया अथवा पोंकी तनाटै पोंकी विशेषता दैगो ठो उली याक्न वालिया होइ मुखो संज्ञाले बुट्टकिया मोटौ दैगो गन ठ्याच कुचन लियन दै मुखो संज्ञा डठी चंग चा पेकोलाई जख चंग निपा चाया चुयगो भाग गोलाई अटे गोलका टौगे अर्थ खर्ग या चोकया प्रतीक ख खर्ग नेवाटे अस्त्रीय प्रतीक न ख मूलखे डठी खर्ग आकार या भुट्टटे आटै डेग देछे मूलखे फुसे कलात्मक अर्थपूर्ण टोलन दै देछे जग दैगो अयाग टोल सम्पन्न परिवार संज्ञा फुसेटया छय सौन्दर्य बुयाटै जनसाधारण छेचुङ सजा अटिक कलात्मक जुया अपोना अंग माठा वंक छाछनाटै लाकु व ढ्य छेचुङ सजा तास अंग सुया पच्च प्याम या चुनी नेवाटे छेछनाटैको टठी मुछि छाटडो अजाउ झाइ बारे विस्तृत छलफल यात छफो टाको चुसुए तयार जिफु यले मंगले लाकु न्यनचुङ काटी डबली काटी पेहा किनिबले ठो डबु न्यनचुङ लुचाइ चाफले उबले जुजु सिन्नर सिंह मल्ल फेटना सुइगो टेगु टाफुडो ओगु चाय फ तस्क टब्य जुया मन्टेक चुना सुए छि दैगु निन्दो वे टापो कथा मेबले चाली मखु ठोल नुजा काटी पेह किनिबले चाका टेक चलन आनन्दनी नापे छ अंग किला टग जुइले झापटी अंग गोछि फेटि छिंक फच दै ठैट चा फ दै संजाय फ साधारण फसया पच टब्य जुइ अन फेटि जुगो मखो अञ्चना चिची रंगु जाना या छिंक डेका टगु पच टप्यागु झाफले चुना कपा फेनिगु काटुलिगु इटा वागु जगु मखो मिस्टे झाफले चुना समायागु न याइ ठोस मन्डे संस्कृति वीर सत्यमोहन जोशी ठग चोशी सजले चुना समायना झाला पिनि मिख बोया चुनि पिन ल्यासिमे त लजुवा ल्याम त स ढेबगोल केका मिख भा ला भा मो भा यायु खैत ठुम्मी लुमका चुङलु मि ठुक्तान्डो सजले कपि फेना ढेबगोल केका हल छग मुमु निग मुमु कपि पोच जाल यमा शिख डेका बिउ मायरे जुजुकिन रे सजाय फुसे अथवा कोए टेटी याटा चिचिपाउ खप्च छुनाट हुदै थजाउ ठाय त बापाटाई बापिया अर्थ डराज दाउ ख सजाय खपा मेउ झालेठे जख चाका छे उमखो छपा झाले छपा खपा चुई खपा टिक जा भुटा वनाटै ठो खापया कोए पाखे डठुइलाको सिक छप कानाटै खापचाका चुए छोया उके चोङ सिक ढलमे केंकी ठो खापै त ढी खापटाई ढी खापाना टिक जा भुटटया फे ज ड्वाप्या जुइ फेक डेका टौले नेवाटेस फे व जय त यक्को मोहट बियाट खन्दो सजाय जख चोङ चान कलात्मक जुइ ठो च्या सजाय झा फस्या कोठ्यंक वइ ठो छपा झाले कोए बापटे मुसिंगुले झा फुसे बापटे याटै ठो बापा टेटी याइ नाप मचबले वे बापा लुमंका ठठटाइगु लुमैसु हे हरि झाचोय मरि चोटिए क्लास अथवा अंगले विश्वकर्मा व भिन्डै विश्वकर्मा मूर्ति याटै मोनी बेला आगमे पूजाना विश्वकर्मा दियन पूजा याइ भिंका दशमी खुरु भिन्डे अप्सन चुनि उडका खासी छाया पूजा याइ क्लास चो कोए सुको लाग अंग्रेजी अल्फाबेट ये आकार यो पाछ पादै थोपा त ड्योपा रै थो ड्योपा ड्यो दुटिपिटे जुटा तयाट उपा ख थो छेली निसे टपटी दै चोट्न ठाउना बैगले छेनी बैगले डठो अंग डनाटे मुखले ठोठा चकनी डठो अंग पल्सा डठुइ ठा रंगा ठामा फयाटे ठामै ड्यने मुष्टिका पोलचनाटे नेवाटे छेरु विकास ज्यावे रुंगा सुफोल्च रुंगा आप पोलचना हौसिदो जाठी त सु छ्वाली घाम व श्याल आदि दुइगुली कुपियावन त फुल्चे भौफारका चिचिफाल छफा निफा तयाटै थोफाला भौचु क्वाउनीगुले भौफा टागो खण्डो थो भौफाले वा उइबले वा मुके हैरिका विशेष प्रकारको चाइगु ठल वा पनि यनाटै थो भौफाला दुनियाको कुपि छेउजुको मखो अन फेव ज ढुकाट न ख
पोल्चे झाठे चोंगो भोपा छफा टेगु चलन न दु ठो भोपाला सूर्य दर्शन यागो चिकुला लुमुक निवा दुकाट न खेल्लो ओ चैपु ख नप निवाटे छे कोशी टेगु चलन खनमुरो दुरिया ज ख पेसलिक पोली डुगली उबले ज दुवा उइ टैगु चिचि पुवा भोपा व च्या बालाको भोपाला हे ख बैगला पिनि कोशी टेगु चलन राना काल तिन वो खण्डो बैगट हेगु कोचिगु भुकेगु ठा ख कोचिगु भुकिट फुटो चाकेबले कु उइगली हे निवाटे बैगट हेगु छै दक्सबे चुएटे याटो वैज्ञानिक जु बैगले चुना हे जाठिगो जानेगु ज्या नुसिल्टा व चिपुसिल्टा ढो छौना टेयाटे ठो ढोन पाखकुए चंगो सागले ल हाइ बैगट हेगु जाठिगो जानेगु जुगु मखसे बैगले आगन दयाचनी आगन हेगु कुनि मोटसे बैगले टेयाटे छै दक्सबे चुए आगन टेयाटो उ कारण छौट आगमे चुना ध्यान या मागो अस ध्यानेना चुन बिले शान्त बाटा पनि जुइ मागुनि ख कुनि जुलिके हास जुस मुनुट वे उनेना चुनि बैगले अथि जुइ मुखो मेउ कारण आगम बैगले टल्की आगमे चुम ड्याइटा हाचा गाई मुखुट हेगुन जुल